Really? Man, thank you so much. So do you wanna just put it over here? On the table here. Oh, thank you so much. Naka, salamat po. Oh, thank you so much. Naka valeu. Good morning from Edmonton, Canada. Go Alberta. Sana ketunggu na lobo. Totokan din na. Ito na ngonin ni Vitor to chikungo marami ni Philippine. Nonavale ngo. Sulit tumoko na nonavale. Nakakachika na timini rakapalusami. Sa chikungo na lobo. Boleh pinakapasin na nandolo. Kata-kata pinakatunggo na lobo. Gome Canada, Alberta. Nangkaimbi chuka ni so na video na interview sa Dakawoti. Ngoe sangat chukula mongo na tamani buak live. Dana weka keto turangan ni tonga chukungo o siao si bea. So saya bea. Na bulon ta chukina siya kanya liraw na kanta keleten kina satu lomani esking na roro. Chukon tangkan nilirito na leoni tim ini raka palusami Tangkan nilirito na. Okay. Yeah, go, Andre, everybody. Yeah. Tulo. Go. Wow. Satu ngo kwa na waka sa babiti kongo. Membaleta na songo levu ni kwa Alberta, Edmonton. Yeah? So how do you feel seeing Peppa Pig? I'm sad. Isto dirasara. Yeah. So ngorto na bubali may tonga, erto bibu kucengango na kenatakango na lobo. Iya. Naka malo. Tulo, mai. Hah? Okay. Satu nggo na lolo. Coconut milk satu nggo. Ya, dan benar masih. Hah? Sounds crazy, but let me explain. See, every year, two rental companies switch out their vehicles and get new ones, and no, it's not because they're beat up, because they want to have the latest models to impress their customers. What most people don't know is they sell their older ones fast, and these vehicles are the absolute best option if you're looking for easy, affordable payment options. Typically only a year too old. They give preferential interest rates and terms, making them very Gana palusamian ranang ko. Kalau ciko bakasama ciko. Masurawa kayak kania. Iya. Totok nimbula. Ngo ngami Edmonton. Lensar cengangko.
go, marokan itu kan nambah jelim sabun kali mereka ngelalin nambah mati itu. Cuman mai detekan dengan go nongon itu oke. Nah yang saya no Albert yang orang mai British Columbia, seorang langsung main Manitoba. Dan sama main ayawo na nonton Reva. Dan mai go atau cuma. Gua. Angol. Tapi receh kau yang nama ramoa kemarin mai lewati mani. Salah kami kumpul tacuan nih. Olitia Bradburg. Oi, isso é tia, pula. Iyo, normal na siya mo mais. Nagaibitar tarabi chupa ni na live ni sa to sa siguro sila ni ko na songo. Emeni akan dua. Sa. Saya mau sarang ngamer na biokan sara on mengo. Laka-laka tu kana buru-buru iya dia na saranga. Ito nga ko na row-row. Nanuman ito nga membo na row-row. Ciktal nga Albert, ha? Gori. Saya tadi nila ko itumba. Lama nga nileb. Go, satu serangan ko na. Tik mo nga minsan na yan. Na foil, na wirmay. No, alasar-misarang ko. Ngalang amay sa Ngolusarke. Anjir lah. Coba naroro, nimbula. At ko naman ko, paano sa minibibili? Kalau saya bibili enak karena flavor nggak mayan rana. Iya. Kalau nggak pakai simpan Nimbula, pinakabalik na saya mamay. Pambul sa kanin ko, Edmonton, Canada, sulit ko na kanan Rocky. Di lamin nakatunggo na kala singa. Ya. Nakatukan na kana lobo sa takumaya. Nakatukan na sandwich. Kanilobong go. Yan, riyan steri. Tunggu nala ambuka. Kanawati tumaya. Sawang ketungguan na kaya nambuka. Maraming Filipino na balinggo. Lambat ako maya. Ay, Bula. Thank you for your home. Thank you for sharing it. All the relatives connecting. Totoo kang go. All the men making the palsami and the puaka already ready to go. Dia sa rermasi. Enak valeu. Gua turangan itu mbok, melak kemba, malo. Armai wili katuna ponong ko misanon raba koro na pa binibinakay. Sala kala katuna bura-bura. Oh, totoka. Satu miyan na sandwich. Nambuka nga na lobo sa tunggo. Doon may Santa Rosa, doon may San Francisco. Sakit to alivio, sakit to kana lobo ni kuah. Kaya kana lobo bomay Canada. Go rona bibunguan ni sangat sungguh na taman ni buaka liw. Atu maya na buaka. Atu sami bibu ko to kana wekanda na tonga. Nimbula. Kecuali na wekamu ni. Era chungoi Canada, ni nangari diri na live na rakachukayani. Nasiga ni kuah. Angol chuka na bakang bula bekem ni ke. Kochira batu tumay na biwakani na songo na rakatiko ni kuah na bana kalok na kavi. Era soran rebo sar chuka may bakayawa. Roni wasi amandanita bida era lak may bakayawa na ayada ni banua.
Sa siguro ng buongnya sa Kilero siguro na bukas sa may Vancouver Island, may BC, ito may Manitoba, Antina. ito sa talaga may Fort St. John, Wow. at so may Calgary, ito sa may Nabongi, Wow. sa Kinabuer, sa Arkikel may. Sandina. iya. Toto ka ba ko? Check, imbalan duli mo nga nangon may wakan doon na mbaki may kutskim ni batamay. Sa. Yabi kim ni nabarong ti kumay. Kanimara ni kim may sota chiko. O yado may singal tulevu, singal noang ko sa barawe ni kuwa. Na songo ni kuwa. Anong kay listyle chiko kay Amerika na singa moniti. Kami mara ni kim may sota chiko ngoba ko biokani. Wekan may lo may viti, may mbua, may lau. Kandavu, Teilevu, kami sa amin tukir mo di kay. Ya, may kami mindo pa chiko na kaya nang garab chiko na song. Buli pinakaliti bread bug, ya namutachon ni ko sa makasangule na ba na koro. Ganong ko sa tukir ng gelitu. Siapa daw? Iyo. Gori. Nisa. Go, sa tikusar nga ko na Kalau main di Benung Kumasu, ya, isa. Sa cukup may kasan din na. Ya. Sa totoo ko pa coach. Ngunit iyo Wow. Isa. Totoo kasaranga. Ya, bikin ni na parang cukup main ko nga may Edmonton, Alberta, Canada. Marong ko ni may tubat kaira, nakatsakan ko ng tea, kono coffee, na marami ni Philippine ko sa takat ko na sandwich, tutos yung nga palusami, sa tikong ko na sa ambutan ba kami ni Kitowak, wang bulo sa kanibikam ni Kede, nakabalib sara na siya mati kumay, nanggay sotal sa kanin na Talanoa, itakitaki may Canada, na siguro lang kaniko. Sa baka mga bulo ito kaya ni, lolo may Vancouver Island. Binaka kaysa mo talaga ni. Di mo ade binaka.